Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Gagash u ri loko ku ri na lava nga na xiphiqo ka ku va yena a phahlelani Marieta na Benny Mayengani the president endzhaku loko ku vonaka minkandziyiso na swithombe swa vona va ri egigini ya ka Malamulele leyi nga thyiwa leswaku ri all white party a ya fela le kule hi mhaka ku yena a nge swi koti ku va a va na xikhomela ehenhla ka un'wana wa rikwerhu. Loko ri na ndlela ya ku munhu a kota ku va a rivalelana na un'wana wa rikwerhu swa antswa va rivalelana nkarhi wa ha ri kona, kambe van'wanyana swi tikomba nga ka swi va khomi kahle loko Gagash a kumeka a rivalelana na Benny Mayengani the president. Ku fike nkarhi wa ku performa Benny Mayengani the president ivi mpela ni rhanga ni va khuza before va kona kwala ndzeni. Somebody told me he's around and then va introduce xitejini. I went in there va cina na mina ni hi cina president inga president mi tiva ku inga munhu swa yo se karhele na Gagash karhele ku cina ni vula Gagash karhele ku cina hi ta n'wi sayina hi fanele hi n'wi sayina. Coincidentally loko president i fingerala timbirhi hi hlangana xewetana ivi president va ti tshamela tafuleni va ti tshama famba na magumuza the load shedding va tshama tafuleni ku ta ku tshama tafuleni ni va byela ku no before va tshama tafuleni I told him I'm coming ivi ni fa xewetana ximfumo na president tibulana letiya na president vutomi bya mahlweni. Okay wa ku swi ta helela se mi ta pona vanhu va xikwembu va ku swilo swin'wana ta va kha ni zondzela ku ri mina I should be what do you call it fune ku va na ti-tensions why mani swi koti people mina ni nge swi koti ku famba ni zondzela na vanhu tiko leri hinkwaro simply because ni la ku seva wa ri njini ni la ku tsakisa we na ku seva ti-interest ta we I can't lexi nga heriki xa hlola le misaveni la n'wana ka hina swa ku famba mina ni zondzana na vanhu ni nge swi koti. Loko ku ri there is a way ya ku va maybe vanhu va kota ku reconcile, that's the easiest way. I don't see any problem with that. Loko ku ri ku na lava nga na problem ku ri mina now I've made peace with the president, then so be it. Mina I'm not there.